Kajing kerdu kam kerdu jam hak jela lanang sakhi kabalak taru ye kisam lawat kam kene kala pau syai shano kalawe jong ki khon ka jela kan poi habalum jingtip halor kejungan poi thep kam kisam lawat kam hatanat MEECL kabadan halum jing syai head office Shillong la syam kinongwan apply ban yo interview hak ju kesngi kelawan na barok kari kasi jantia la notang nepo Garo Hills kila dapat interview la kejong na kaliang kekong bis imli kepada joint secretary ketenat permit boarding ila itu ubak MEECL kalakot application ye kisam lawat kam bantri ke kam joint data account hak ilai pe 100 teli post hak contractual basis ke basisnam hak jingkran pat kilat pathai kubor kekong bis imli ka itu ubak jing penpana ye ki post balaj ha MEECL hak contractual basis namar kene ketenat kadon jing hak apply ye rong tengka omla ban penlong permanent post Haka jing perlai kubor ya ki post balaj labu ya ke website jong sorkar ya ke bagi samla wat kam ki wan apply bet tang hak sisngi ya ke ba om dan kam banto exam henry la shishim tang da ke personal interview ya tu ke officer ka tenat kala penlaj man penbana yi kam balaj kala ya katkum ke jing patha jong ke ying bishar high court ban but ya reservation seat ya tu ke kong bis imli ibide joint secretary ke MEECL dan apa yang jong kisamla watkam ke bala poi ha office rekam jong ke MEECL lum jing shai nudu ke porsan sidang men step tang banyo thep kam klem dekhen ye ki jing yo la ne ki jing tu ha ke bagi samla ke la poi de ki phau hajar ngot banwan apply ye ke ne ke kam la yo ru bani keren bar ki kat to ke ne kisamla watkam ki bawan ban apply kam bat ki ong ru ba ke ne ke jing wan apply kam ke dia namar ke jing kerdu kam kerdu jam bat bun ke bala pendep ye ki jing pulih ha ki kerdan paper nak yang jong unong wan RTI uba dispersing rani ubala poi hakane kejaka ulwan ban ai mesim ik samla wat kam ban yatu ia karukom wat kam sarkar kadon kalenti kumno bantem haba keren hakilat pathai kubor ula ong bakalong basngo sene yiki khon samla bawat kam hakane ke partai kerdu kam ka pamanta Tipus kidan lai punri ukli te nama ba at present ka MEECL ka financial crisis te ngimban si bangin hab sule ya ke recruitment on a contractual basis na kini ka contractual ka di ka anusnam ya kini initially kan lo for 90 days sama likely to be extended long extend gin man bakut ka to ka no initially it was for 90 days dia dah hadir nang tu ting angin penlong no she's nem ki kriteria jong kini ka puas ba bun kena ba apply ki kriteria di BCom MCom ki BBA MBA with the financial accounting no then BSc BA with maths dia habari ba kini ki puas ba kibala kredit hatu ki kami budi ban punya ini di safil na di office ne wherever duna hang tang in hap thep ke long mostly ke long ke kam accounts me hatu kini kadai tang kamdon ki electrical ni ki technician timber nama ka advertisement hi ngila specify bagian ni BCom saneng then BA BSc with maths statistics and BBA MBA hakisnya mencuat ada dong continue ki course ba apply itu temen saya kalau on regular basis di hak itu ki por kada don daga rutin interview nama ba kalau regular post office tu him di la screen lupa naga rutin test then only ki sepenlong ke personal interview balik ka ai ka pelong ipi ba pelong tong bondi but apply but interview ha ko juju asli ka walk in interview to usually kalong ta haki wi department suruh i ko melong ni mentai kibdan belum ang palutan sedang mestap dak isa tengah hatu company carwo yaki kena bat ya hero kinong penyat ni tekat baki dangdon dengan hap song bet dalam korba dengan sa samar bisu saya akan post ni lab ni bakal di portal ni online
tap jisa ngin ban kam siu ai kile ka work interview ki jisa diwan hande ka tak si after ki atau bulan Julai kentai Ni tambahkan ni kadai ka post kontraktual. bagare nak kontraktual ni sisma Ti kai ka ba pelong ipi ba pinjebe hadu ka ni batang ka post tang lai pun tuli jiwa nak apply deki hajar. jisa barok hi barium ta be kwa hi kam hi te jisa kwa bannya kwa bannya nang bannya ki ni ka organisasi ni ka PSU kan ni kan ono kamu gede kakam hi ang hajing melang halang hajing Kristen kang lade kan pan te man kamai pan inde tak kam ka di ang ni kam du kidai di pan te ikan banyak ya ka jing em trong ni pan kio tadi Nadu kono ji fla apa hene. ini apa prabaje Nakong kapten janga de destiny sedap na Virgin Bay Hill District. So nga tap ina kamu diga junior accountant de kata kini tangkan kontraktual kini kita according to the mention how to ka advertisement kini kontraktual 1 year. Men pio jengkit bakalat kani ka post. Gajing tip menjo ngadang dang mitas nabi dan perlu sharing Pi apply men no. Apply kini kami apply dan bagi syupa begam work interview hab ban tap no dekat standard form khusus no mentahi tika ki le interview no mentahi sendiri. Kon samla tang gitu ki badon jingedei tang gitu ki badon pisa ki yo akam dei kini ki bapli ki bomdon galak kanti ki ora adu jinggermen gade ki jingdu jinggermen wadah pedeng ki jing peni ke sarkar haka kani gade sarkar ne pe hakane ka arf sautrik September arja khatsan kani la tho syai bala sabaro ki department ba pidei ban penduk noi kani jitung ad hoc bat kontrak hapo itu men repair ni jinggali kalong kami ke jing nak komplain ke babun ke baong ba ka nang don hadu menta jing thung ad hoc jing thung kontrak temporary pu sapo itu men repair jong sokar Meghalaya but ne dui dak jinggali ubae bat babu jinggali nang kong ek sarkar kumno kam penstomi tu ko besar batung ad hoc namak ne la thoi sai ba la short thoi sai ba any appointing authority who make such appointment will be held responsible. Kata kalapau no officer ki minister ki batung temporary no kontrak ki dei maki ban siu tulop de ke jinggali government kale ayu halor kani ka circular ti kata de ke bangawan hang ne nga i pangmet ya ka jingwan jong phi ngamong hang ne ka khuat ne ke tang ba ka de jing su pangnut bat dukha man sim jong nga banyu i ba tang lai tel khnai lai phnu tali ki purs UDA hadu kat ne ki no apply bat ngim tip hadu kat no ka khuat kani ka personal interview mentah ngi reng ne ro ngim la ti kana te kata di ke banga karpat ya skor Meghalaya khamtam ke NGO ke basyu khi ka igini ki ILP ki khi ka igini ki tai balik kim yakhi igini ka circular ka bala issue da government of Meghalaya shabaro ki state ba de men implement no igini circular men pendu no ka personal interview kata di ke banga ai ke masjid NGO baro khoj balik pim yakhi igini issue ka bakta ya khosiu jonga jong pi ya ki khun jonga ye khun jong pi kene ka dei ka ba kiseng phalang bu jingkeli kile ayu ki suberngem ta LP ki suberngem kane ka tai dei ka mat ka bonong kong ka bawara jinggermen ye khun samla khnang ba kinam poi sekanti ba pakala kata ka dei akan tu ki no ba lakum no ki dei pressure ya government no khlia ban pendu no ikane personal commitment kum bala ai ka circular na government of India hasnem arjar khan riu San lo keju, nanti last kemarin di bandar esti government gede ka, sterik naik bentuk harga keliru jadi, asal esti government lakukan gede bentuk naik kan, personal itu nomor bar, kita banyak. Kalau mbak kajing buat intip lagi berbuat balang balik ke wanjia kumne pada hari ini, atau tengah gede kani Indonesia kani gede ka, kurs UDA gede sanction kurs, jinggali kalau mbak kena berkom kontrak nota kendai posisi tadi dak jingli baik na keleng dunia am TV sang misal ka jongar ma de ngatia yang gede bahkan si itu sang ni
babun kelale tang ba kon andi ka pelong bakendit ban yi ba ta la sipot kontrak kumne abada bentung kam sipor jingli kalong nai kena kalong ba balei ba ikut kontrak Indonesia ini deka sanction post ka de benyo permanent de ha ka jingwa tingtip ba hu ba na kalang MCR ka duna pisa de nak jingwa pisa pelong ya kani ka MECL ban khot kontrak ni de ka jingtip jona jong phi kalong ba ha kan korkom kani ka corruption ka duna pisa tu dujak jingli ba ba ban bu jingli namar ha ka sinem bal ade lo I ba we ba pe jang ne UMD wala spot inspection sti spot barni lalap ba kejingnya tu laj jong gini ki company kejing kali kalong ba balai ka pelong kumne ya ketipan men banduk lese ka don ka ka ba kejingnya dei ba no ba company na mentah ba dei ba subsidi te nang ne sakmat nga ka dei ka ba nakilang gino ki baro ki officer ki dei ban sim jingit kali kumno ba kan laj ka ne ka khajana ka ba mi na ne ka electricity te ha ba dei ba ka ne ka jingphung thung post temporary ad hoc te jing sha ku ba sepen mau ya pi kena ba kane ka ad hoc temporary ka government of Khaliar ka pendu na do arah Jakarta ka pendu bar kala air circular seboro department ba kino department ki bathung temporary na ad hoc kitu ki appointment authority ki de ben kit khli ya ka tu ka kam ka ba kitung de jinggali kalong hadu mentar lalap ngalayok inform na po ki berapa bu fair ba don ke jingtung kontrak ke jingtung ad hoc temporary hapo ki ben ba fair leng ba gitu ki officer leng ba ki minister